megalayapost.news. Dakajeng ang nuut ban pilat pilinti nadu ki hebred hadu ki samla ki badan sap hakajeng ilekai badminton Kariboy District Badminton Association mentakas ngi kelas dangi ke 5th District Open Badminton Championship arajar arpun Rio ha Indo Stadium Umlengkedan yakni kelempung lawan ban pli perdado ba Meryl Bones MLE kenongpo kumkongsan hakajeng idon lang uba disendro rani Presiden KRBDBA bat ki wei kinoi lam rengkat ki kime ki pa jong ki kena bat ki hebred bat ka te kelempung kandai na kabenta jong gitu ki bakat wei snam hadu kar kandai snam karta lembat ka senio kategori lingba ka ni kelempung kan long ru kerensan na kabenta ki hebred bat kumju ru ki samla ki bajob na ka ni kelempung kinyo pat ban lech menta shaka jing kon state level kaban salong shen ha ka jela adu ki balasan ladangin haidin hagidingya lenti jong ke kam sports apo Kariboy District kebiik kejungi ngi syam ban nilam magani ke kam ile kai badminton kana de kuwi de kijing le kai ki baki kun samla kumju ru bala khamsan yi jusngau tenan bat ngila jupen mi gi players ki ban mi khmat ya kani ke district kejungi. I would like to congratulate Kariboy District Badminton Association for organizing this tournament to encourage, to handhold, to ensure that young boys and girls, even adults, will have an avenue to participate in various categories to represent themselves at the state level championship. Ngikan mau hakasnem ke Baladep Kariboy District Badminton Association hidang pediang alani ban host ya ke state level championship hagane ke jaka nakit bokir yang gi congratulate ya ke association hi paro koi ya ke jingla ke jong phi ban pediang ban penlong bat ngam ratin banong bahaga tu kesnem agak pediang ban peniat ya ke state level championship kalau long ke bajob namar kata ke borom kolong ipi kumka association bat kerpang ya ke jing publi ke kerpang ya ke sports department ru kapal sengap ya ke jing ud ke jing nam nagaliang jom ke association ha ke jing trai rengkat pat ngaku MLE na kamta ban penbit penbiang ya kan ni indoor stadium hang ni hapo lengkedat nongpo na kamta bakan longkum kitu ki indoor stadium badilek kai ke badminton ki bedi ke kum gijuk ki bamenta namar kata kejing penitenat kejing penbah ya kan ni ke ground hang ni ke pengidan ya ke ceiling ya ki lights bat kamta ter kidang gijing duna nigi scam bahagi por gi banwan ginang la banang kampen bah banang pen internet ya kene ke indoor stadium ru di jungi ilaji keren ru bat ki bor badi page jong ke district administration hak banang ni syakmat ya kene ke indoor stadium 6 pendan kam su ya ka hagui ki program kala bende nadu kejing pensa yagi para military forces hagi por baga district kedon kam kala bandai hagi por counting of votes kejing new vote aga for election lagi benai bun benai laju pedan kam bebun kirang ilakai kijungi kimyolat penilakai bat kene kamadan ke pengidon kejot ke pra ke sniuno lada pedan kam kiwi di bentah dia nak tak tahu, ini ada punya keren ya kini, but ini lihat pula, hukum MLE ujung pi, kini kejaka kabelabu nak bentang indoor games, kan long becek tang nak bentang indoor games, namar kata ngingit scam ru, bagi por kebanwan, kini kan long kawin di kejaka kebaki kun samlah kebi kijungi, kini ok ban kentiu lagi jong kisap. Agi bekum kini kerensan ye lekai
Agabade bat ke memorandum ke jenghi lade ban submit kumtu mentaru ngi namar ke jing thut jong kalaj syamlala ban yo ya ka full strength jong ka boarding electric hangni namar kata ingi scam bahagini ki snem ki banwan shwa bangan poi ha ka memorandum ke jenghi wa ban pentikna bagi jing pentrei ya ke 132 kV station hang ni hanong po na ka banta ban penklan ya ke boarding electric ka light apo nong po ai ke office sarkar agi longjing ki briu ki karkhana ki dukan bahkan nomdan ke jing thut ke jing deplat ke bakha kha en pentikna bala kumno gin commission na ne ban pentrei kamno ya kan ne ka 132 kV chispa life RKB substation au penai Disember jong ne ke snem arjar arpon riu nang bakal long gijing mentoy na ka bentai jungi kinong song snong kene ke substation ro kadon hang ni hapo ka snong umleng kedat ai kuble ya ka dor bar snong umleng kedat ki bala ai ke jing trelang bakal long gijing mentoy na ka benta gijing don kam jungi ke boarding electric hapo kene ka nongpo town ke bi ki jungi Meghalaya Post.news.